Karibu kwa kipindi Mwanamke na Jamii. Ni kwenye Radio Sauti ya Injili mjini Goma. Karibia mpendwa, upate neno kiongozi maishani atakaye uweza kukusaidia katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Wanaozungumuza na wewe kwa muda huu ni Kavuo Kahindo Veronique na Mama Kanyere Shalande la Kitambala. Usitoke kabisa, ukae pale chonjo. Basi tuwe na maombi mbele ya yote. Mama Veronique, omba Mungu kwa muda huu. Baba Mungu wetu, tunakushukuru kuweza kutupa muda tena ili tuweze kufika hapa kwenye studio mbele ya vibui vya anga, ili tuweze kutafakari neno lako, kulizungumza na kuweza kutosha ndani yake mambo tena yale yatakayotusaidia katika maisha yetu ya kila siku wakati tungali wazima hapa duniani. Asante Mungu kuweza kutulinda hai, asante kuweza kulinda msikilizaji wetu. Ndio Baba, tunasema uwe na fundi wa mitambo yetu, uwe pamoja nasi na uwe pamoja na msikilizaji wetu, na muda wote ubarikiwe nawe katika jina la Yesu Kristo. Amena. Amena. Asante sana, asante kwa maombi. Na maombi ndiyo silaha yetu ya kuweza kutushindia. Mbele ya yote tualike fundi wa mitambo alete wimbo ili msikilizaji wetu naye alete Biblia, tutaweza kusoma pamoja sababu mambo yote yanatoka ndani ya Biblia. Karibu fundi wa mitambo kwa wimbo. Nataka ni kujaribu
Tunashukuru sana kwa wimbo mzuri ambao tumesikia, na wimbo huu ambao umeingia masikioni mwetu, kila mtu amekamata iliyo yake. Alafu kwa muda huu tutakuwa na usomi katika kitabu cha Wafalme ya pili. Mama Veronike, ujiandae kwa usomi huu. Ni Wafalme ya pili sura yake ya 8 na aya yake ya kwanza. Tutaendelea pole pole mpaka kufika 6 kusudi na msikilizaji wetu aendelee kutega sikio lake na kusikia usomi wa Biblia. Karibu mama. Ndiyo, asante. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Basi Elisha alikuwa amesema na yule mwanamke ndiye aliyemfufulia mwana wake, akasema, ondoka uende wewe na jamaa lako ukae hali ya mgeni pahali unapoweza kukaa, kwa sababu Bwana ameita njaa, nayo itakuwa juu ya nchi hii muda wa miaka 7. Yule mwanamke akaondoka, akafanya kama mtu wa Mungu alivyosema. Akakwenda yeye na jamaa yake, akakaa katika nchi ya Wafilistini miaka 7. Na ilikuwa wakati miaka 7 ilipokwisha, yule mwanamke alirudi toka nchi ya Wafilistini, akatokea na kulilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Na mfalme alikuwa akizungumza na Gehazi, mtumishi wa mtu wa Mungu, akisema, uniambie ninakusihi mambo makubwa yote Elisha aliyoyafanya. Na ilikuwa wakati alipokuwa katika kumwambia mfalme namna alivyofufua mtu aliyekufa, tazama, huyu mwanamke aliyemfufulia mwana wake alililia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Gehazi akasema, bwana wangu mfalme, huyu ndiye mwanamke na huyu ndiye mwana wake, ndiye Elisha aliyemfufua. Na wakati mfalme alipouliza yule mwanamke, yeye akamwelezea. Basi mfalme akamupa akida, akasema, umurudishie yote aliyokuwa nayo na mapato yote ya shamba lake tangu siku aliposafiri hata leo. Ni neno la Bwana. Na ingine, asante mama. Na verse hii ambayo tumetoka kusema, nasema mfalme alipomuuliza mwanamke huyo, yeye alimweleza. Mfalme akamuita ofisa wake na kumwamuru amrudishie mwanamke huyo mali yake yote pamoja na mapato yote ya mashamba yake katika muda huo wote wa miaka 7. Ile ndio nilitafuta pale, sababu Swahili yetu ingine haikusema juu ya miaka 7 ambayo huyu mama aliweza kumaliza katika nchi ya Ufilistini. Asante kwa usomi mama, tunashukuru sana kwa kuwa na wewe msikilizaji wetu, na wewe umesoma pamoja nasi. Alafu mbele ya kuambia teme ya somo letu la leo, tunakuwa na barua ndogo ambayo iliandikwa na Papa Ezekiel Mkono. Aliweza kurudisha shukrani kwa somo ile ambayo tulipitisha tarehe 9 huu mwezi ambao tunao kwa ajili ya mwanamke. Sawa vile mnajua, mwezi huu kila mara tunazungumzia sana mambo ya wanawake. Alafu anasema kwamba kabisa alishukuru kwa somo lile, sababu tuligusagusia kwa mambo mbalimbali, na tukasema juu ya mishahara. Kuna wale wanaopokea pesa alafu wanaficha, hawataonyesha wake zao mishahara yote. Alafu alikuwa akisema kama mtu akikosa kuonyesha mwanamke mshahara, ataionyesha nani? Na japo mwanamke ni msaidizi wake. Ni ile alisema ndani ya barua. Na akasema kitu kingine sasa, akasema watu wakati wanakosa kutumika wanasahau kwamba nao kesho siku moja watakuwa wa responsable. Na akasema kitu kingine, kuna wakati ninyi mnasaidiana mke na mume katika nyumba, alafu watu wanakuwa wanasema huyu mwanaume hana cha kusema kwa nyumba yake sababu wanafanya kazi pamoja. Na japo ile ndio inatakikana ndani ya maisha ya kila siku.
Alafu tunashukuru kwa barua yako Papa Ezekiel Mkono, ambaye unapatikana kwenye stasioni yetu hapo Katindo. Mungu akubariki. Na kwa muda sasa huu tunakutangazia teme yetu ya leo, sababu tumesoma ndani ya kitabu cha Wafalme sura yake ya 8 na aya yake ya 1 kufika 6. Huenda msikilizaji na wewe umesikia mahali ambako tumesoma, na huenda wewe umefungua sasa hivi tumekuambia siri ya mahali ambako tumesoma. Alafu teme yetu ya leo inasema mwanamke mwenye imani ni msaada kwa jamaa lake, ni msaada pia kwa kanisa, anakuwa pia msaada kwa jamii. Si ndio Mama Veroniki? Ndio. Ile ndio teme yetu ambayo tunataka tembea nayo kwa muda huu. Alafu tumesoma habari ya mwanamke, sawa vile gisi mnajua ya kwamba siku hizi kabisa tunapozungumza sana zaidi tunazungumza juu ya mwanamke anayetaka naye apewe haki yake na kuzitegemea yeye mwenyewe. Ndio vile tunaendelea kuzungumza juu ya mwanamke, sawa vile mnavyojua. Uwe msichana ujue ya kwamba uko mwanamke. Kuna wasichana wengi ambao wanazitosha katika mustari, wanasema wanasema juu ya wamama, wanasema juu lakini kila mtu kwa nafasi yake aone ya kwamba ana haki yake, na haki yako itapatikana katika yale unayo yafanya. Sasa hapa tumesoma habari ya mwanamke, wanasema ni mwanamke Mshunemi, lakini kwa kuchunguza sana nafasi yake ambayo hawakutaja jina lake, walisema ni mwanamke Mshunemi. Alafu anakuwa kama ile ndio jina yake, lakini haiko ndio jina yake, lakini alikuwa mwanamke wa mji unaoitwa Sunemi, na mji huu ulikuwa karibu na Naina. Mnajua Naina ni nafasi ambapo siku moja Yesu alifika katika mji ule, akakutana mwanamke ambaye alikuwa na mtoto mmoja amefariki. Yule mjane alikuwa akilia sana, na Yesu aliweza kufufua huyo mtoto. Alafu inasemeka kwamba huyu mwanamke alikuwa katika mji uliokuwa karibu na ile mji ya Naina katika nchi ya Israeli. Maana ni kusema ni mahali pale ambako mwanamke huyu aliweza kukua. Na sawa vile kisi nimesema ya kwamba siku hizi tunaendelea kuzungumza juu ya haki ya mwanamke na kuzitegemea. Katika kuzitegemea lazima upewe haki yako, sababu umefanya kazi ambayo inastahili kupewa haki yako. Hautapewa haki kwa mambo yenye haiko ya maana, lakini utapewa haki yako kwa kazi zile ambazo unatenda katika maisha yako. Alafu katika habari hii Mama Veronike, wakati tunaingia ndani ya somo letu, utuonyeshe namna gani waliweza kusema juu ya mwanamke huyu, sababu maandiko yalisema huyu mwanamke alikuwa tajiri. Kama utasoma ndani ya kitabu hiki cha Wafalme ya pili sura yake ya 4 na aya yake ya 8, utakutana pale ukarimu wa huyu mwanamke, namna alivyotumika kazi yake. Alafu mama, elezea kwanza msikilizaji kwa habari za huyu mama wa Sunemi. Ndio, asante. Kwanza umeyasema hata kweli huyu mama alikuwa kabisa ni mama, tungelisema kwa masemi ya leo tunazoea kusema kwa Kifaransa, tungesema alikuwa kabisa katika autonomisation nzuri sana ambayo inatakiwa kwa wanawake. Wakati tunasoma habari zake, anapaswa kuwa alikuwa na kazi yake nzuri sana inayoleta mapato katika jamaa, sababu kupitia mali aliyokuwa nayo, utajiri aliyokuwa nao, ilimpatia hata anaweza kuleta proposition kwa mume wake, kumwambia tunaweza kufanya hivi. Kwa hizo sura ambazo hatukusoma na habari ambazo unazozijua, ni huyu mama ndiye alipoona mtumishi wa Mungu Elisha akipita pale kila mara na Gehazi wakienda wakifanya kazi yao, sababu alikuwa nabii. Ni huyu mwanamke ndio alisema, akamwambia mume wake, tunaweza kumjengea mtumishi wa Mungu, tumjengee chumba, tuweke ndani kitanda, yani waikipe nyumba yote, na kila mara atakapofika hapa alale vizuri.
pengine wampe na chakula kizuri. Unaona, kuko wale wanawake kweli wanakuwa katika nyumba zao, lakini hawezi kuleta proposition kuambia mtu, unakuwa kama unasema eske hatuwezi kufanya hivi, sababu yeye hakuna Kenya analetaka katika jamaa. Anaweza kuwa kwanza yule mama pengine ni mvivu tu, hapendi kazi, na kuna wengine wamekatazwa kufanya kazi. Tumekusha kusema juu ya ile hapa, hiyo ni kuimwa haki. Wakati unapomkataza mtu anayekuwa anaweza kufanya kazi fulani, wewe mume unamwambia sifanye kazi, alafu yule mama wakati atabaki kunyumba anangoya tu mume wake ndiye afanye yote, haizi uweza kuleta proposition fulani kusema eske tunaweza kufanya hivi. Lakini kuna wenye weza wakiwa kweli wameadibishwa vizuri. Alafu huyu mwanamke kisi tumeona alikuwa kweli ni mwanamke anajua hata kusema, yani anajua ako na haki ya kuweza kuongea na mume wake, na mume wake alikuwa amemupa haki ile, na walikuwa katika unyumba wa masikilizano, sababu wakati ameambia mume wake na mume wake alikubali, wakafanya jambo lile. Huyu mwanamke kama vile tunamjua, na mama Shalandi alikuwa amesema mengine, ni mwanamke kama vile nimetoka kusema, alijua uhusiano nzuri kati ya watu. Doke yeye uhusiano mzuri na mume wake, amekuwa na uhusiano mzuri na mtumishi wa Mungu. Na hapa mahali tunaposoma, wakati mtumishi wa Mungu amekuta sasa tena njaa itakuwa kubwa sana katika nchi kule walipokuwa wakiishi katika Israeli, anamwambia mwanamke, anamuambia mbele ya wakati, njaa itakuwa, ingelifaa utoke huku Israeli uende katika nchi ya Wafilistini na ubaki kule mpaka siku njaa itakwisha. Na huyu mama alipoishi kule, wakati tumesoma hapa, hatuyaona kama alifanya matata kule. Alienda na jamaa lake. Yani ni mama pia anayejua kuishi na watu wengine, watu wa kule kwake Israeli na watu wa kule kwenye ameenda. Yani huyu mama kabisa, haya ni mambo makubwa makubwa ambayo ningesema juu yake. Na mtumishi wa Mungu anamuprevenire mbele ya wakati juu ya mambo yatakayotokea, sababu ni mama alikuwa amemtendea naye pia vizuri. Na najua kuna waimbaji wameimba hiyo, na Waswahili wanajua kusema mema ni akiba. Wakati umetenda mema, ujue kama unaweza kuvuna na we mazuri. Na wakati tena umekuwa mtenda mema, unaweza kujisaidia mwenyewe, unasaidia jamaa lako, sababu alipoenda katika nchi ya Wafilistini, alienda na jamaa lake. Na jamaa lake nao wakafaidika kwa wema wa huyu mwanamke. Wakaepuka njaa ya Israeli, wakaenda kuishi kule kwa Wafilistini. Na maandiko pale tuliposoma imeonesha kama tena njaa ilipokwisha, au miaka 7 ilipokwisha, walirudi tena katika nchi yao. Yani huyu mama kabisa tunaona ni anajua kulea hata jamaa lake. Mahali pote anapoenda analea jamaa lake vizuri, anabaki na uhusiano nzuri na watu wote ambako anakuwa. Na huu uhusiano ulitokea sababu katika mambo ya imani alikuwa na uhusiano mzuri pia na mtumishi wa Mungu, na aliweza kutii neno la Mungu. Hiyo ninaweza kusema kwanza hiyo. Shalandira, tutaongeza mengine baadaye. Asante mama kwa mambo haya kweli ambayo umeweza kutamka kwa ajili ya huyu mama. Ni kweli huyu mama kufatana na ukarimu wake, huenda hakuenda hata mikono mitupu, sababu iko yawezekana alikuwa ni mama anayeweza kuzipanga hata sawa sawa. Ndio. Kama vile sasa tumetoka kusema, mama ukikuwa mtu ambaye anatumika, huwezi kosa kitu cha kusaidiana kwa watu wengine. Sababu huyu mama angekuwa hana kazi, sawa vile tumetoka kuzungumza kwa jambo hili, angekuwa hatumikake. Angekuwa mama mwenyana ikalaka tu kuchunga, saa yenyewe akose mume wake ataleta rasio, nzo moto iwake nyumbani. Si kama angepata hata hii wazo mama ya kuweza kuambia, sawa vile kisi ulitoka kusema, angepata wazo ya kuambia mume wake kusema, huyu tunaweza mjengea kanyumba. Hakuna starehe ndani ya kale kanyumba, sababu kama utasoma ile chapitre 4 utakutana ile habari iko pale
kwa aya yake ya 8 nzo kwenye kuko hii habari yenye tuko tunazungumza juu yake. Ni pale nzo kwenye kulianziaka anavuna sasa matunda mazuri yenye alipandaka ile siku. Ndio, ya ukarimu wake. Ya ukarimu wake. Anasema tunaweza kumshengea kanyumba di. Na mume wake anasema ndio ni kweli. Maandiko yanasema kweli wakajenga ile nyumba. Sasa mtu mwenyewe anaweza kukuahidia hata jambo na hata itimiza. Sili na kuwaka. Ndiye na kuwaka. Usakaona ile mtu anakuahidia sasa nitakufanyia kitu fulani. Akisa asema basi naishia pale. Lakini huyu yeye wakati anapropose kusema akose tunaweza kujengea huyu mtumishi sababu mimi naona ni mtu wa Mungu. Kila mara nafika hapa kukia kutusalimia. Alafu wakati anafika hapa ni sharti apumzike. Ile ni habari tunayojua zaidi. Alafu mume wake naye anasikiliza, anakubali. Na mambo yanatendeka vile, wanatimiza tu. Sababu kuna wenyewe wanaweza kuahidia tunakuya kutana maahadi za mingi, watu wanatuahidia, huenda na wewe walikuahidia na mwingine anakuwa na zile ahadi, lakini utakuya kutana zile ahadi hazitatimilika. Na watu wamezoea, anasema nitakufanyia hivi na hata fanya ile, inaishia kule anawaza ni kweli. Usiwaze utavuna kwa ile uongo yenye unasemaka. Huyu yeye akatimiza ile mpango na ile mpango kakuwa sawa mbegu yenye anapanda. Alafu wakati wamekutana na shida ya njaa, yeye alikuwa amearifiwa mbele njaa itaingia katika nchi hii. Kama inawezekana unaweza kutoka uende katika nafasi nyingine kwenye unaweza kukaa katika ugeni. Sasa ndio kwenye nilitosha neno ya kusema huenda yeye alienda tu na amezipanga sawa sawa, si ndio? Hangekuwa mzigo tena kule kwenye anaendea. Hangekuwa wa kwenda omba kila mahali popote kwenye alikuwa ameenda akaa, sababu maandiko yalisema alikaa huko miaka 7 katika hali ya ugeni. Na ule mgeni hakuleta matata sawa vile gisi Mama Veronica amesema, alikuwa mtu kule wa kimya, na miaka 7 ilipokwisha kutimia akarudi. Na wakati amerudi alikuwa na neno la kusema. Kuna sikia, sababu alikuwa siri, yeye ni mwanamke mwenye anajua kuzitegemea. Hata kama yeye alikuwa na mume, lakini alikuwa mkarimu sana kwa kufanya kila kitu na aliweza kila kitu sababu alikuwa mfanyakazi. Yeye hakukubali ale chakula cha uvivu. Ndio maana wakati mimi ninaona Mama Veronica, kuko wakati ninaona wa mama wenyewe wangali wajeni mama. Ndio. Alafu mama natanga katika njia zote akiomba, anatia watoto mbele yake, anasema basi watoto watakufa na njaa mnisaidie. Alafu unajiuliza unasema sasa huyu mama anapanda nini ndani ya hawa watoto? Atavuna nini wakati wa baadaye? Ni nini atavuna wakati anafundisha watoto kuomba bila kuwafundisha kazi? Lakini huyu mama anaenda katika hali ya ugeni, lakini anarudi miaka 7 ikisha enea. Alipofika akaomba haki yake na akaipewa. Si tulisoma ndani ya maandiko, akaipewa. Na wakati alipewa walianza kwanza kuona kazi gani ambayo ilifanyika. Alafu wakati anafika mbele ya mfalme, na kulikuwa pia watetezi ambao walimutetea kabisa, wakamutetea namna ilivyokuwa. Akose mama ungeendelesha kwanza tena pale. Asante sana. Nafurahia jambo la kusema alikuwa pia na watetezi. Mama anayetusikiliza, baba anayetusikiliza, kijana, ingefaa tujue kwamba katika maisha tunapoishi watu wanatutazama na watu wanaona yote tunayoyafanya. Tutakapoingia katika shida, tutakaposingiziwa au tutakapochukuliwa vitu vyetu pasipo haki kama huyu mwanamke, tutapata watetezi. Unaweza ona mkartie, kwa mfano watoto walikuwa wanacheza kabumbu, mumwana njala lalamika anasema wanabeba kabumbu yangu. Wengine wote wanajua kama ni kabumbu ya ule, watasema murudishie ni kabumbu ya yule. Yani juu waliona vile. Yani hapa inataka kutuita ya kwamba kyokyote tunachokifanya watu wanatutazama. Na wakati tutakapoingia katika hali fulani, wale wanaweza kututetea, kuonesha ya kwamba tuna haki, au kama ni sisi ndio tunasema uongo. Hiyo ni jambo nzuri sana tunaloliona kwa huyu mwanamke.
Aliporudi kutoka kule kwa Wafilistini kureklami, unajua miaka 7 iko mingi sana. Pengine wakati alipokuwa kule wa jamaa yake waliendelea kulima shamba zake pengine. Na aliporudi ingelifaa sasa wamupatie naye tena endelee na gisi aendelee kufanya kazi zake. Alafu alipoenda kwa mfalme, kwanza ile jambo nalo tena linanishangaza, nasema mwanamke iko na nguvu tu mara moja kwa mfalme. Hakukuwa manake mwanamke, unajua wamama wanaotufuata na wababa wanaotufuata, hata wewe hao msichana au sijue mvulana, unajua pato yako ile kazi unayoifanya, pato yako inakupatiaka na unakuwa na confiance de soi, yani unajikubali. Na huyu mama alijua ana haki, na wakati aliona nikipita kati ya watu wengine pengine watanifunga, akaenda tu droit kwa mfalme. Lakini tunasema alikuwa na mtetezi Gehazi, sababu anajua kenye mama aliwafanyiaka. Sijue kama alimshindikiza, kama alikuwa kule, akaenda kumtetea. Na akasema, alafu ndio mfalme akasema, lakini pengine mfalme alimuuliza Gehazi, unasema wewe ni mtumishi wa Elisha, niambie kwanza kenye mtu wa Mungu alishakafanya. Kumbe tena kenye mtumishi wa Mungu alishakafanya, alikifanyaka huyu mama. Ile naturudisha kwa matunda yenye mama Shalandira alisema. Alitendeaka mtu wa Mungu vizuri, na huyu mtu wa Mungu alifufuaka mtoto wa huyu mama wakati mtoto alikufaka. Hiyo habari mnazijua, hatutarudi kule. Alafu akamwelezea hizo habari. Na akamwambia akasema, na kijana mwenyewe alifufuaka njoo huyu. Maka huyu mama aliendaka na garso wake. Akasema na huyu mama njoo ule mama mwenyewe alimfufuliaka mtoto. Ile kakonvaincre mfalme, na wakarudisha mwanamke katika haki zake. Yani wa mama kwa kupata haki zetu. Kuko wengine wanasemaka haki zetu hazitaletewa kupla ya udongo hivi, wanakiatu wanasema mama Shalandira haki zako hizi, au mama Veronike haki zako hizi. Na kuko wengine wanaanjaka kusema wa mama mlishakapata haki zenu, mnatafuta tena nini? Kama wewe haujakuwa mama, haujajua kenye mama iko na reklame, sikiliza kwanza vizuri. Wamama kweli wamekuwa katika kazi mbalimbali. Wamama kweli wamekuwa walimu, wanakuwa waganga, wa doktor, wa medecin, wa professeur, wafanya biashara. Kama mama Shalandira anaweza kusema biashara yake ni kidogo, lakini uko mfanya biashara. Wamama wamesafiri huko na huko. Lakini ulimwenguni mote wamama wangali wanakutana, kuko haki zenye zingali zinakanyangwa. Alafu hizo haki ni sherti zipewe. So unaona kwa mfano hapa, huyu mwanamke watu wanazoea kusema katika Agano la Kale wanawake walionelewa, hawakuhesabiwa, lakini sana kubaliwa kwa mfalme. Sana tetewa na mwanaume, ni Gehazi anakia kumtetea. Na mfalme anajibu reklamation ya huyu mama. Na anapana akida wake. Mimi Swahili yangu nisema akida. Nikiwaza pale ni mtumishi. Sema officer. Officer. Toke kwa wale watu wakubwa sana wa ofisier. Nikiwaza alikuwa mkubwa wa askari jeshi. Anasema huyu mwanamke mnamrudisha mudroa zake, atarudishwa mapato ya shamba zake. Shamba kama ziliproduire museta arudishiwe. Hatutengia kule kukalkile vitu gani walimrudishia. Hapa tunaangalia gizi ametetea haki yake, na wengine wameshuhudia hizo haki, na mfalme anatosha shauri kubwa la kusema haki za mwanamke zirudishiwe. Mama Shalandira, nikuulize, najua na msikilizaji anafuata. Huyo mama angelikuwa parmi wale wa mama wenyewe wanabakiaka akisha nawa anaende kala msalwa anaanza kufuata mafilme mule, au tu anangoyaka bwana njoo amletee naza matungulu naza bidon ya mai, angeliwezaka kushimama kwenda reklame haki? Si haki, ilikuwa ni haki ya jamaa. Eske angeliwezaka kweli mama Shalandira? Kwanza angeweza hata kidogo. Angeweza, sababu kuluga yetu wanasemaka aseme enzamai kahola ekakereviala. Ndio kusema maana ni kusema na mimi ningekuwa na franga kama ninaenda nunua nyama nichinje kwanza na mimi nikule. Sasa anafanya mfano, anakuwa anafanya mfano kwa mkono wake. Sasa mwenyewe anakata mkono sababu hana kitu kwa nakata nyama ambacho anaweza kugusa. Alafu huyu mama kweli hangepata haki yake, sababu hakungekuwa kitu. Unasikia maandiko yakisema aliye na kitu
ndiye atakayeongezewa Ndio, kitu. ndio. Lakini asiye na kitu si atatoka mikono mitupu. Ndio. Ni kusema huyu mama yeye alienda na asirase yote na anajua yeye kabisa ni mtenda kazi, tena kazi yake ya kujulikana. Unajua kuyalisha nyumba gisi ni franga mrefu inaomba sana. Pesa nyingi sana. Tena anatayarisha kila kitu ndani ya nyumba. Unaona kama alikuwa mkarimu sana. Alafu sasa wakati anapata naye wakati ya kukosewa ile matunda. Sababu wakati mtu yuko kwa ugeni, manake wanasemaka nini? Wanasemaka bobonga. Manake ni kusema alienda kuwa mgeni kule, ile miaka 7 yote yenyili isaka angekuya anza tena kumwanzo tena kusudi tena aanze, alikuwa sawa, angekuwa sawa mbonga maana mtu mwenye tena anaanza maisha upya. Lakini kumbe alikuwa lishaka panda. Huko nasikia wakati anajengea mtumishi wa Mungu nyumba, anatia kitanda, anatia meza, anatia kinara cha tana, chakula naye pale hakukosa chakula. Kumbe alikuwa iko anapanda. Sasa wakati anaenda katika inji ya ugeni anarudia, lakini mambo yake yote tena yanaonekana. Unawaza wakati walimrudishia nyumba yake na mashamba tena na mapato ya ile miaka 7 yote, niambie kama vilikuwa kaji. Hakuhitaji chochote. Ndio maana mama unaitwa kutumika. Usikule chakula cha uvivu. Sawa vile tunasoma ndani ya kitabu cha Mezali. Mezali nasema huyu mama ni kama merikebu, anatosha chakula chake kutoka mbali. Kama utasoma ndani ya ile Mezali sura yake ya 31 na aya ya 10 kushuka pale, utakutana mwanamke anayefanya kazi, yeye hakuli chakula cha uvivu. Tena yeye haogopi hata wakati wa theluji. Theluji ni nini mama? Theluji njo neige. Wakati mahali za Ulaya kule na Afrika du Sud kule kuko wakati wa baridi miezi 3 na hata unakutana hewa inakuwa buzito, kunakuwa vitu vya mweupe vinaanza kuanguka chini, hiyo ndio wanaita neige. Sasa gizi wenyewe wanaishi kwenye kunguku Chilumbi. Sasa ile hiyo inakuwa tena buzito sana na inaanza kuanguka sawa bunga. Alafu inaweza kukufunika shamba, hakuna kitu kitaota, na inakuwa baridi kali sana. Na watu kabisa hasa wanasema haogope hata ile wakati, sababu anayua prevoir. Anayua kutayarisha mbele ya mavazi yenyewe watavala, yenye itachamusha nyumba na kadhalika. Ule ni mama, ule ni mwanamke. Alafu siku nyingine tuliweza kusema ya kwamba mwanamke ni nguzo ya jamaa, ya jamii vile vile. Maana ni kusema inafaa mama usikute kwamba wewe ni nguzo, usikae kuchunga. Na ndio maana tulisema huyu mama angelichunga, basi nitasema nini, baba nzo vyote tasema nini. Na siku nyingine hata nilisaka sema mama Veronica kosa na ungali Afrika du Sud, nasema mama mwenye hatumikake hawezi kuwa na hamu ya kukula samaki ya kibonde, sababu tunauzaka samaki inauzaka franga mingi. Hautaenda zitosha mumufuko ya baba, wewe mwenyewe unaikalaka tiu. Na mimi ningekula kibonde leo, atakwambia usa guzako. Na wewe mwenyewe ugusake kazi taanza yeye. Ndio maana wanaendelea kusema mwanamke wakati unatafuta haki yako, tumika na haki yako kabisa itaweza kutetewa. Sawa vile gisi tumesema habari ya huyu mama wakati anafika mbele ya mfalme, alafu mara mwana mtetezi alikuwa pale na aliweza kusema ni kweli nzo huyu mwenye Elisha naye wanamtetea. Kazi zake nazo zinaonekana pale. Na nienzo hata alifufuaka ule mtoto. Na nienzo alimuzalishaka yeye, sababu yenzo aliombaka Mungu kusema ampatie mtoto kufuatana tu na matendo yenye aliweza kufanya. Alafu mama, wewe mwenyewe hautaki kufanya kazi na watoto wako, huenda umepata neema, umepata akose watu wa kazi. Alafu wakati umepata watu wa kazi wanafanya kazi zote nyumbani, alafu na watoto wako unawaterekeza pale wasifanye chochote, watakomala na hawayue na kugusa kusani kusudi waesukule. Alafu tunaona kama huku napanda nini katika maisha ile ya mbele. Sababu mimi wakati nilisoma hii habari mama Veronica nilishangaa, huyu mtoto mwenyewe huyu mama alizalaka, maandiko yanasema aliendaka kusamba, hata kama alienda gonjwa na akarudia, baba akasema mumupeleke kwa mama yake. Huko naona mama huko nguzo, maana kama kila kitu uwe nzo shibu pale nako kulenesanga. Baba nzo mwenyeko na mtoto kushamba, akose mama naye alikuwa mkazi zingine.
Sababu watu namna wale, mwingine anafanya kazi huku na mwingine huku, alafu wakati wanakutanisha hapa pamoja, alafu mambo yanawezekana. Anasema mpeleke kwa mama yake. Manake mama wenzo suluhisho ya kila kitu. Na wakati sasa tuko tunaendelea na hii habari, tena mama nzo mwenye anaenda onekana kwa mfalme. Naona mama nzo anaenda onekana kwa mfalme, na mfalme anasema mumupatie haki yake yote. Mumupatie vyote na mapato yote ya miaka 7 mumupatie. Tunaona kama hakupoteza kitu. Hakupoteza. Sababu gani? Sababu alikuwa mkarimu. Alafu mama, wewe wakati unakuwa mnyumba, kuna wakati hata na baba akose yenzo iko na maoni. Ile naye nakuwa kama Mama Veronique. Akose mwanamume nzo mwenye iko na maoni ya kusema akose tungesaidia mtu fulani. Mimi niliona mambo iko hivi. Alafu ya mama wenzo mwenye unaanza kusema hapana. Mimi hapana, sitaki ile. So naona kwanza kabisa na sie kitu fulani hakiko hivi, kitu fulani alafu sasa pale tutafanya namna gani? Pale huku nafunga baraka. Hata utasema vyote vibaishie pale sawa serumu kwa mgonjwa. Utakuwa haufanya kitu, haujenge lolote. Lakini wakati mnakuwa na mafikiri mazuri ya kuona pembeni, ya kuona mbele, ile ni baraka ambayo mtavuna baadaye wakati uweza kufanya sawa. Huyu mwanamke anasema tujenge kanyumba kwa ajili ya mtumishi, tufanye hivi. Sasa wewe wakati mwenzako anakuambia sema tungefanyia fulani hii, naye kabisa akose hii itamsaidia. Sasa wenzo unafrene, unasema hapana. Wenzo unaleta kabisa visababu kusudi fulani asisaidiwe. Utakuwa wewe peke umezifungia baraka. Sababu wanasema mwenye anatoa na ni yenzo anapewake. Yenzo mwenye anapewaka. Lakini mwenye hautaki kutoa, na wewe hautabarikiwa hata kidogo. Sababu mikono yenyewe inatoa, inakuwa yulu ya yenyewe natolewa. Utakuwa tu uko chini kila siku. Lakini huyu mama yeye alivumbua na akaona ni kweli kazi yake ni sharti izae matunda, na watu wengine wote waone ya kwamba kabisa ni matunda mazuri ambayo yanakuwa na faida kwa wengine wote. Na ndio maana wakati alirudia hakuwa na shida, mara moja akapata mambo yake sawa vile alivyokuwa angeliweza kupata. Alipata mashamba yake, alipata mavuno sababu ya uvumbuzi wake na akili yake ambayo iliweza kuwa ndani yake ya kuona anaweza kusaidia huyu na ule. Kumbe na iko na zirudishia yake baraka. Endelea mama, huenda kuna neno lingine la kuweza kusema tu juu ya huyu mwanamke na namna na sisi tunaweza kuzikamata kwa wakati huu ambao tunakuwa nao, sababu mambo ni mengi sana. Alafu sisi wanawake na sisi tusikwe tunadai haki na hatuna kitu kinye tunafanya, ile haitatusaidia kitu. Sema mama. Ndiyo kweli, ningelipashwa kusema ya kwamba huyu mwanamke ambaye tumemwona hapa katika Wafalme wa Pili ni mwanamke ambaye aliyetayarisha kesho yake. Aliyotayarisha maisha ya kuja, yaani kwa njia ya hali yake katika ukarimu, katika kazi, katika hata kuweka akiba, sababu tumesema wakati ameenda kule Filistini na jamaa yake hakwenda kudependre kule na watu, pengine alikuwa na vifaa vyake ambavyo vilenda kumsaidia kuendelesha maisha kule. Alijua kuweka akiba, na tunasema ni mwanamke tena anayekuwa na maoni marefu, sababu kwa maoni marefu yake ndio iliyotuma hata waweze kujengea mtumishi wa Mungu na aweze kupata faida, na hata tufikie kwa historia hii. Alafu sasa nilikuwa nataka kusema ya kwamba hizo tabia sisi ya kina mama kwa ajili ya kusaidia jamaa zetu, kusaidia kanisa yetu, kwa msaada kwa kanisa letu, kwa msaada kwa jamii yetu, tuwe watu wanaojua kwanza ya kwamba sisi ni wanani. Mungu ametuleta ulimwenguni sababu kumekuwa jambo ambalo linaomba usaidizi. Mwanamke hangiumbwa pengine mambo hayangeboreka, lakini Mungu aliona nilete sekuru, nilete usaidizi, na ndio mwanamke msaidia. Alafu huyu mwanamke anaonekana kabisa anajua kukamata initiative. Ni mwanamke anajua hata kureklame haki yake, na naireklame mutaratibu, na haki anaenda kuireklame itasaidia tena watu wengi sana. Haiko na hareklame haki yake kwa kujipendelea mwenyewe. Lakini tumeona kuna wamama, nimesikia mama Shalandi Rapa akisema asiye kuwa na kazi hawezi kusikia hamu ya kibonde.
inaweza kusemeka vile, lakini tumeona wengine wale wavivu wenye hawapendi kazi, lakini atamgandamiza mume wake, amulete kibonde, amulete sosison, amulete hivi. Yani hata muhurumia hata. Na ninaweza kusema yule asiyejua valeur ya pesa, yule asiyefanya kazi na kujua kisi kupata hata 1000 francs, inakuwa umetosha yasho, au umekuwa umeuzisha vitu ngapi ili uweze kupata $1 ya faida. Wale wasiojua kufanya ile wanakuwa na depense nyingi sana, watahitaji na vitu ovyo au watavitumia ovyo. Huyu mama hakutumia vitu ovyo, alipotumia kitu kilikuwa ni kwa faida ya watumishi wa Mungu, yani leo tungesema kwa faida ya kanisa, kwa faida ya jamaa lake, na kwa faida hata tunaweza kusema na jamii yake ilifaidika, sababu hapa wakati mtumishi wa Mungu ameweza kupata faida pale, wakati hata mfalme anaenda kurekonetre kama na mwanamke atapewa haki yake, yani hali yote ya huyu mama na mama Shalandi alisema hawakutaja jina lake, lakini tumfanye kwa mfano wa wanawake wote. Gizi unaishi, kazi unayofanya, namna gani unatetea haki zako, namna gani unaishi uhusiano na watu wa kanisa na watu wa nje, ile itaweza kuwa ni msaada mkubwa sana. Na inarudi kwa teme yetu iliyosema mwanamke mwenye imani. Huyu mwanamke kwanza alimwogopa Mungu, alikuwa na imani, na ndipo akakuwa msaada vile. Basi ile ndio ningeweza kuongeza kusema wanawake tusile chakula cha uvivu kama vile tumesema hapa mbele. Tujifunze kufanya kazi, hata kusoma masomo mengi, kazi zinakuwa nyingi sana. Na waliosoma masomo, usiseme kwa sababu sikupata kazi ya masomo yenye nilisomea sitafanya kazi nyingine. Mimi nimekusha kuona msichana aliyefanya science politique, leo anakuwa na atelier de couture, yani anashona manguo, na ameanza kufundisha wengine, amejenga nyumba, amesaidia jamaa lake sana kuliko hata masomo yenye alisoma ku university. Unaweza kupiga mandazi, unaweza kuujisha, ninaona wamama wanaujisha vitika, wengine sijue ni sambaza. Tufanye kazi ili tuweze kujisaidia wenyewe na kusaidia jamaa zetu, na tusiwe watu wa kutumia pesa ovyo. Utaona vazi fulani unapenda, mume wako akununulie. Na nimekusha kuona mwingine mama Shalandira anayeiba hata pesa kwa mume wake. Mume ameweka pesa, nasema pengine watajenga, pengine watafanya projet fulani, sababu yeye amefurahia vazi fulani, anaenda na chomola karatasi moja ya $100. Anaenda kulipa ile nguo yenye alikamata kule ya deni. Hasa kama utaiba tena kwa mali ya nyumbani, alafu mume atajuliza hii pesa ziliendaka wapi? Kwa mwisho mume akaenda kuvumbula kama ni mama ndiye anaenda kufanya ile. Ule mama sijui kama tunaweza kusema ni mama wa namna gani, si msaada, si msaidia. Lakini tukiwa wasaidia, tutaweza kukamata mifano yote ambayo tumekwisha kupata hapa. Na ninajua msikilizaji wetu ana mengi hata pia ya kuongeza kwa yale ambayo tumesema. Ile ndio mama Shalandira nilipenda niongeze wakati muda wetu unayoyoma. Asante sana kwa maongezi kabisa kuhusu mwanamke, na utakuwa mwanamke mwenye anafaa wakati unafanya kazi, lakini hautakuwa mwanamke ambaye hazitahidi sana kwa ajili ya jamii hata kanisa. Sawa vile hapa ndani ya kitabu cha Luka wakati ulikuwa ukiongea, nilikumbuka wanawake hawa ambao wanakuwa katika kitabu cha Luka sura yake ya 8. Akose tusomee kizazi wetu mbio kusudi mama ujue ya kwamba ukikaa kimya bila kufanya kazi utakuwa kabisa umepoteza mambo mengi. Sababu hapa kwa verse yake ya kwanza, alafu nasema baada ya hayo Yesu alipitia miji na vijiji akitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Wale 12 waliandamana naye, pia wanawake. Huko nasikia mama Veronique, pia wanawake kaza ambao Yesu alikuwa amewatoa pepo wabaya na kuwaponya magonjwa, waliandamana naye. Na hao ndio akina Maria aitwaye Magdalena, ambaye alitolewa pepo wabaya 7. Sasa kwa verse ya 3 inasema hivi: Yohane mke wa Kuza, ni wanawake wa nyumba,
mfanyakazi mkuu wa Herod, alikuwa mfanyakazi mwenye anafanya kazi. Susana na wengine kaza. Hao wanawake walikuwa watumikia kwa mali yao wenyewe. Unasikia? Waliwatumikia kwa mali yao wenyewe. Hapana kusema basi na mimi nitafanya nini? Mimi sina kitu, mimi sina kazi. Wewe mwenyewe uko na mikono miwili, wewe mwenyewe ungali na nguvu, akose mimi naweza sema basi mimi sina nguvu, sio nimezeeka. Lakini wewe ungali jeune mama. Jua nini hautafanya kazi, alafu wewe utakuwa unasema mimi sina cha kufanya. Mimi sina cha kufanya, unashindwa na kufanya kitu kadogo kinyo unaweza kufanya. Lakini hawa wanawake, one hii kundi yote mama Veronique, wanawake wanasema wanafunzi 12 waliandamana na Yesu. Lakini sasa wanawake walifanya kazi sana sababu wao waligusa kwa vikwembe vyao, akose pesa kabisa. Walitenda kazi. Wanawake walitenda tena, wanasema sana. Ni pesa za kazi yao wenyewe. Hawakwenda kuziombaomba kwa waume wao au kwa nini. Yani walikuwa ni wanawake, tangu zamani wanawake walitumika. Na sasa Yesu aliye mtetezi naye inaandikwa kabisa kwamba waliweza kumtumikia kwa mali zao wenyewe. Alafu mama, wewe mwenyewe hautumikaki, utafanya kazi ya Mungu namna gani? Utafanya kazi ya jamaa yako namna gani? Utasaidia jamii aye. Sio kuna tia mapromesa za uongo. Utasema haya nitafanya hivi, lakini unaenda kosa kama utagusa wapi? Sababu hauna kitu chenye utagusa. Alafu Mungu atusaidie kila mtu aangalie kumbe wanawake wa zamani walifanya kazi sana. Kumbe akosa hata si hatuyafika tena mnusu ya kazi zenye walifanya. Manake ni kusema mwanamke anastahili tu kupewa haki yake wakati amezitahidi kufanya kazi. Sawa hawa wanawake wote ambao tunaendelea kuwaonyesha kibiblia, alafu tusitege masikio kusikiliza tu bila kutenda. Na kama unakuwa na mama mwenye anajitahidi kufanya kazi, na we umsaidie. Tena mimi na mwai tena siku nyingine nilisema palelia ile kazi yenye mama iko anafanya, umuunge mkono. Sababu wakati huyu baba aliposikia kwamba wajengee mtumishi wa Mungu kanyumba, naye waliungana ndani ya kazi, waliungana kabisa kwa pamoja. Na alafu kuna waume wengine wengi nao ambao hawataki kuungana na wake zao, na huenda utasikia nasema huyu mwanamke tangu kunyana kuwa na kazi alisaka nizarau. Eske ni kweli? Wanaume wengi wanaleta malangaje za vile kusema wanawake wanawazarau. Hapana, hawatakuzarau kama na wewe uko unazikaza, na wewe kuonyesha nini. Huenda anatiaka meza pale nje kwa kutia tomate, msaidie hata kunyangula, mwingine akamate mkono moya na mwingine akamate ingine, mwende tia meza pale, na yataona gisi uko pamoja na yeye. Lakini mwanamke yapeke kukuru na meza, alisa leta tomate, alisa leta na nini, anatia pale yeye peke na unazikalia tu pale na muangalia. Hapana, ile haiko mzuri. Lakini tusaidiane katika kazi ndogo ndogo zenye tunafanya, na zile kazi ndogo ndogo zitatufikisha hata kwa kazi ya kabambi, alafu resulta yetu itatoka mzuri sawa ya huyu mama gisi litokaka. Basi muda ni muda kwenye radio. Tunajua kweli wasikilizaji ni wengi, na tunajua na ninyi mtaleta michango yenu kuhusu somo na mtatuongezea. Na wale wanaotuandikia tunawashukuru sana, sababu wanapojibu kwa somo zetu na sisi tunafurahi. Na kuna wale ambao wanaita, tunawashukuru, na Mungu aendelee kuwapa kabisa vifaa wakati mnaita, sababu ni pesa mnatia ndani ya telefone. Mungu awabariki kabisa. Na kila mmoja ambaye anaweza kusaidia, sababu ni kazi ya Mungu, tuzitahidi sote pamoja kwa kufanya kazi ya Mungu pamoja. Basi aliyekuwa mbele ya microphone kwa muda huu ni mama Kavuo Kaindo Veronique na mama Kanyeresha Landra Kitambala. Tunawaaga tukisema kwa heri. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Wanawake tunaweza.
popote ulipojiamini unatosha. Yesu alitumika na wanawake, mitume alikuwa na wanawake. Mwanamke popote ulipo unatosha. Nyumba bila mwanamke haifai, huduma bila mwanamke haiendi, dunia bila mwanamke si mahali salama. Mwanamke popote ulipo jiamini, wanawake tunaweza, tunaweza, tuaminiwe, tunaweza, tunaweza, ongoza, tunaweza, tunaweza, kulea, tunaweza, tunaweza, wanawake tunaweza, oh tunaweza, wanawake tunaweza, tunaweza sana, mwanamke jasiri tunaweza, oh tunaweza, wanawake jeshi kubwa tunaweza, tunaweza sana. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa, wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa, wanawake tunaweza, 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 wanawake tunaweza, 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 mwanamke jiamini, 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 mwanamke jiamini, 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 wanawake tunaweza, tunaweza, tuaminiwe, tunaweza, tunaweza, ongoza, tunaweza, tunaweza, kulea, tunaweza, tunaweza, wanawake tunaweza, oh tunaweza, wanawake tunaweza, tunaweza sana, mwanamke jasiri tunaweza, oh tunaweza, wanawake jeshi kubwa tunaweza, tunaweza sana, wanawake tunaweza, oh tunaweza, wanawake tunaweza, tunaweza sana, mwanamke jasiri tunaweza, oh tunaweza, wanawake jeshi kubwa